Dobro večer svima. Ja se radim što smo večeras ponovo zajedno i što ćemo imati priliku da zajedno pogledamo šta nam Biblija govori. Posebno imat ćemo naglasak na posljednju knjigu, to je Otkrivenje, jer Otkrivenje govori o Vavilonu. Stari Vavilon više ne postoji, ali kada Biblija govori o Vavilonu, kakvu poruku ima? To će biti tema o kojoj ćemo večeras razmišljati. Ali sutra prepodne želim da vam kažem da ćemo razmišljati o Starom i Novom Zavetu, spasenje kroz Novi Zavet. Šta je uloga jednog i drugoga? Izuzetno bitna tematika i oni koji budu sutra u pola 10, odnosno pola 11, mislim da neće pogrešiti. Sutra navečer, pitanje koje je mene mučilo. Da li Bog ima svoju crkvu? Da li su sve crkve iste? Ili Bog ima svoju crkvu na ovoj zemlji? Dakle, to će biti tematika o kojoj ćemo razmišljati sutra navečer. Dogodilo se to 1992. godine u jesen u Čikagu. Naime, jedna mala 10-godišnja devojčica Mary Kellerman ujutro se probudila sa kijavicom, osjećala se vrlo loše. Roditelji su pogledali, devojčica je imala temperaturu i tada je otac odlučio da je da lek kojega je baš dan pre toga kupio Tylenol. Devojčica je popila lek, a onda je otišla do kupatila. Kada je otišla u kupatilo, ona se srušila. Njena majka je brzo dotrčala, pozvala je oca, ali nažalost, posle samo nekoliko trenutaka, ova devojčica je izdahnula. Naime, toga dana 12 ljudi je umrlo od istog uzroka pijući taj lek. Chicago je bio šokiran. Šta se u stvari dogodilo? Ja bih slobodno rekao da je neki manjak izvadio lek i u njega ubacio otrov. Da li se ovako nešto može dogoditi, dragi moji, i na području religije? Da neko izvadi istinu i umjesto istine da ubaci otrov. Evo teksta koga čitamo, čitali smo ga već jedno večer, priču Solomonove, 16. poglavlje, 25. stih koji kaže: neki se put čini čoveku pravdi, a kraj puta je smrt. Najopasnije kada mi imamo utabanu jednu stazu, naučili smo kako treba, mi to tako činimo, mi to tako verujemo, to su naši očevi i to je tako, zašto je to tako ili nije tako, to mene ne interesuje, ali to je nešto što je deo tradicije. Neki put izgleda dobar, izgleda sve u redu, ali mudri Solomon kaže, kraj toga puta može da bude smrt. Niko od nas ne bi želeo da ovako nešto doživi na kraju svog života. Ne mislim sada samo na ovu prvu smrt, jer ova prva smrt je posljedica greha, ali plata za greh o kojoj govori Biblija je ona konačna večna smrt. Zato Otkrivenje, posljednja knjiga Svetoga pisma, otkriva nam Sotonine posljednje prevare. I zato je dobro što ste večeras došli ovdje. Ja naravno ne mogu spomenuti sve, ali želim da izdvojim najvažnije, najbitnije, šta je to Sotona uspeo da uradi u današnjem hrišćanskom svetu, da izvadi istinu i umjesto istine da ubaci otrov ili laž. Hajde da odemo do Patmosa. Jovan je tamo negde 95. 96. godine napisao Otkrivenje. Jovan je bio posljednji učenik Isusa Hrista, jedini živ u ovo vreme. I on je bio osuđen na smrt od strane rimskih imperatora i onda je bio bačen u kotao vreloga ulja. Međutim, kada je bio bačen u taj kotao vreloga ulja, Jovanu se ništa nije dogodilo. Oni su bili šokirani, zapanjeni. Kako je to moguće? Iz straha oni su ga proterali na Patmos, gdje su se nalazili rudnici i tu su očekivali Jovan će završiti svoj život. To su mislili čak i vernici koji su živjeli u Efesu, Smirni i drugim gradovima, jer Jovan je bio njihova velika podrška. A i sam Jovan mislio je da je to sada došao kraj njegovog života. Ali tu, na Patmosu, kada je mislio da je kraj i da će doći trenutak kada će umreti i on kao posljednji učenik, najveće otkrivenja koje je Bog dao jednom smrtnom čovjeku daje Jovanu i to upravo tu na Patmosu. I Jovan je to pisao i onda je slao ta pisma crkvama u Maloj Aziji. Otkrivenje je Božja zaštita od Sotoninih prevara u posljednjim danima.
Sotona danas više nego ikada vara ljude. On zna da mu je ostalo malo vremena. On je u tesnacu. On zna da istorija ove planete završava se. I on ne bira sredstva. On igra na poslednju kartu. A to je da prevari sve stanovnike ove planete. Da ne postoji ni jedan koji služi Bogu. Na ispravan način. A oni u grobovima, to bi bio njegov plen. Hoće li on u tome uspjeti? Pa neće, ima Bog svojih vernih ljudi koji se drže istine. I to je sigurno. Hajde da pogledamo sada tekst iz Otkrivenja. 12. poglavlje, 1. stih, a on kaže ovako. I znak veliki pokaza se na nebu. Žena, obučena u sunce i mesec pod nogama njezinim i na glavi njezinoj venac od 12 zvezda. Otkrivenje je puno slika. Šta simbolički predstavlja žena u Bibliji? Hajde da pogledamo, dakle, ključ ovoga simbola koji se nalazi zapisan u drugoj poslanici Korinćanima, 11. poglavlju, čitam 2. stih. Apostol Pavle kaže: jer revnujem za vas Božjom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednome, da devojku čistu izvede pred Krista. Šta predstavlja, dakle, čista devojka? Crkvu njegovu, nevestu njegovu. A on crkvu čuva kao što mladoženja čuva nevestu svoju. On kaže: ko dirne u crkvu moju, dirne u zenicu oka mojega. Crkva je njegovo najsvetije mjesto koje ima. Ali s druge strane Otkrivenje također spominje još jednu ženu. I vi imate slike bez žene. Otkrivenje 17. 1. i 2. stih kaže ovako. I dođe jedan od 7 anđela koji ima ko 7 čaša i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sedi na vodama mnogim, s kojom se kurvaše carevi zemaljski i koji žive na zemlji, opiše se vinom kurvarstva njezina. Šta ovaj simbol predstavlja? Otkrivenje 17.3. Pogledajmo još ovaj tekst. Gde kaže: i uvede me duh u pusto mesto i vide ženu gde sedi na zveri crvenoj, koja beše puno imena punih i imaše 7 glava i 10 rogova. Dakle, nekad Otkrivenje, kada čitate na prvi pogled, to izgleda nejasno, zbunjujuće. Ako pitate neke sveštenike, oni će reći: to nije za vas i to ne možete razumjeti. A mene to boli. Otkrivenje, sama reč šta kaže. Jer je to pokriveno ili otkriveno? Pa otkriveno. Bog je dao otkriveno nešto što je jako bitno, a ne pokriveno. Da je pokriveno, zvalo bi se pokrivenje. Ali nije, nego otkrivenje. I hajde da pogledamo malo te simbole koje nalazimo u Otkrivenju. Žena, kazali smo da predstavlja crkvu. Ali imate ženu bludnicu. Ona predstavlja otpalu crkvu. Čista žena, dakle, predstavlja pravu crkvu. Voda predstavlja narode, a kraljevi zemaljski političke vođe. Biti pijan znači biti prevaren, a vino predstavlja lažno učenje. I kada imate ovaj ključ i ključeve o kojima govori Sveto pismo, onda nije teško to razumeti. Kad imate ključ, nije problem otključati vrata i ući unutra. Dakle, idemo dalje. Vavilon ima svoje sisteme, Vavilon ima svoje obrede, ima svoje zakone, ima svoju religiju i mi ćemo večeras upravo pogledati zašto Biblija baš koristi izraz Vavilon. Da bismo razumjeli ovaj izraz, potrebno je da pođemo od jednog početka. Naime, ljudi pre potopa bili su nevaljali, bili su zli, činili su veliki greh pred Bogom, da je Bog u jednom momentu rekao: kajem se što sam stvorio čovjeka. I Bog je morao ovu planetu uništiti potopom. Nije mu bilo drago, ali Bog je to morao uraditi. 8 duša je bilo spašenih u lađi zajedno sa životinjama. Kada su Noe i njegova porodica izašli iz lađe, Bog je postavio dugu u oblake. I onda je rekao: kada god vidite dugu, sretite se mog obećanja. Nikada više neću uništiti zemlju potopom. To je Bog obećao. Zemlja više nikada neće biti uništena potopom. Ali nisu svi tako verovali.
nisu svi imali poverenje u Boga. Biblija spominje na samom početku Nevroda, za koga kaže da je bio prvi silan pred Bogom. Nevrod je odlučio da podigne kulu koji će vrh biti do neba, do sunca. Želeo je u slučaju da Bog ponovo uništi planetu, zemlju potopom, da oni mogu da se popnu gore i da sačuvaju živote. U to vreme bio je jedan jezik, jedan narod i ništa im nije smetalo da urade to što je on naumio. Gradili su kulu, ali ne samo što su gradili kulu. Njegov cilj je bio da narod vodi gore, prema suncu i da obožavaju sunce kao božanstvo. I Vavilon uspostavlja kult Boga sunca. I Bog nije imao drugo rješenje, nego je morao da im pobrka jezike. I tako nisu razumeli jedan drugog i nisu mogli da grade. I umjesto vrata Božih, Babel, postaje haos iz vrha. Taj izraz, upravo toga što se dogodilo još davno, odmah nakon potopa, Bog želi da nam kroz te slike Vavilona i te pometnje i onoga što ću spomenuti kasnije, šta je bio sadržaj njihove religije, ne dozvoli da se to dogodi na kraju ili da bi nas opomenulo. Otkrivenje spominje dva različita religijska sistema. Dakle, jedan je istina, druga je laž. Imate dva puta. Jedan je Božji put koji se nalazi u otkrivenju, ali drugi su ljudski putevi. Dakle, dve različite strane. Imate ženu obučenu u belo, predstavlja čistotu, pravdu Božju, ali imate ženu koja je obučena u skerlet, koja predstavlja bludnicu, nemoralnu ženu i otpale crkve. Ova nemoralna žena, kao što kaže sada tekst koga čitam u 17. glavi, u 4. stihu drži nešto u ruci. I Biblija kaže: i žena beše obučena u porfiru i skerlet, nakićena zlatom i kamenjem, dragim i biserom, imaše čašu u ruci svojoj puno mrzosti i poganštine kurvarstva svojega. Pogledajte samo nekoliko slika. Žena, čista, u belim haljinama, njoj ne treba zlato, njoj ne treba nakit, ona ima lepotu, to je lepota karaktera. Ali ova druga nema lepotu karaktera i jedino bogatstvo koje ima na njoj, to je zlato i srebro. A ona u ruci svojoj drži čašu. Šta kaže Jovan u knjizi Otkrivenja? To je čaša puna mrzosti, poganštine, kurvarstva, nemorala. To je ono što se nalazi u toj čaši. Kada čitate pismo, u Psalmu 116, 13, Bog nudi čašu spasenja. A s druge strane u Otkrivenju Sotona nudi čašu vina Vavilona. Čaša spasenja, istina, čaša vina, laž, prevara. Biblija proriče da će mnogi biti prevareni lažnom naukom Vavilona. Ili zato što neće dovoljno da istražuju pismo i prepustili su se drugim lažnim učiteljima i tako su bili prevareni. Zato je bitno da malo večera zastanemo i da se pitamo šta je sadržaj te čaše. Šta sve ima u ovoj čaši? Hajde da pogledamo. To su ljudski putevi, a ne Božji. Vavilonski carevi su gledali u sunce i onda su izdavali naređenje. Osnovni ili prvi bog Vavilona bio je sunce. Sunce. Druga Timotiju. Inače, druga Timotiju poslanica je posljednja poslanica koju je napisao apostol Pavle. Apostol Pavle je napisao najviše poslanica u Novom Zavjetu. I kada se nalazio u rimskom zatvoru, pisao svoju posljednju poslanicu svom saradniku Timotiju. Znao da je došao kraj njegovog života. I on svoje posljednje poslanici šalje tako važne opomene. I on kaže u 4. poglavlju, 4. stihu. Na kraju ljudi će odvratiti uši od istine i okrenut će se ka dakalicama, ka lažnim prorocima. Evo još jedan tekst, 2. Timotiju. Kad čitam 2. Timotiju, 3. glava, kao da apostol Pavle počinje 3. poglavlje opisom, ili da kažem ličnom kartom ljudi posljednjeg vremena. I on počinje da nabraja i kaže ovako: ali ovo znaj,
da će u posljednje dane nastati vremena teška. I onda spominje zašto. I kaže apostol Pavle, jer će ljudi postati, pa nabraja, samo živi srebroljupci, klaniša, ponosni, kulni, nepokorni roditeljima, nebodani, nepravedni, neljubavni, nadaveni, nagli i tako dalje. I onda dolazi do 5. stiha. I u 5. stihu on kaže sljedeće. Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezina odrekli. Hrišćanstvo posljednjeg vremena ima samo obličje pobožnosti, fasadu, a nemaju sile. Sile Božje. Šta je to pobožnost, pitam ja vas? Ako bi vas neko pitao da li ste vi pobožni, šta biste mu odgovorili? Da ili ne? Jesmo, tako? A ja vas pitam, a šta je to pobožnost? Biblijska definicija pobožnosti. To nije, ja se lepo obučem, idem u crkvu. Biblijska definicija pobožnosti nije, ja čitam Bibliju. 1. Timotiju 3.16 kaže ovako. Velika je tajna. Pavle naziva tajnom. Velika je tajna pobožnosti. I onda kaže, Bog se javi u telu. Koji je to Bog koji se javi u telu? Isus. Pobožnost je vezana za jednu ličnost. Za Isusa. Biti pobožan, drugim rečima, znači biti kao On, živjeti kao On, govoriti kao On, ponašati se kao On. Biti pobožan. Znači biti kao Isus. Ne mogu ja reći ja sam pobožan, a varam, lažem, kradem, petljam, mrzim ljude. Ne. Biti pobožan znači biti kao On. To znači živjeti kao On, biti na blagoslov drugima. Sile su se odrekli. Za ovaj izraz sila je nisu, a od nje je postala reč dinamit. Znate gdje se koristi dinamit? U rudnicima, autoputevima, kada dođu do nekih stena, kad to treba srušiti, onda dinamit se stavlja u te stene i dinamit to ruši. A ja bih želeo danas da kažem, Bože, stavi dinamit u moje kameno srce. Srce koje ne osjeća, srce koje možda nije ispunjeno ljubavlju, koje ima mržnju prema nekome. Stavi, Bože, dinamit i neka raznese to staro, neosjetljivo srce i daj mi novo, mesno, koje voli, koje je kao tvoje. To je ono što nam je potrebno. A ne samo fasada pobožnosti, nego imati silu, imati ljubav i biti kao On. James Whaley u knjizi Istorija crkve na strani 54 je zapisao ovako. Hrišćanstvo je sada postalo popularno i veliki deo hrišćanstva uzelo je samo ime hrišćanina, ali ostali su isto tako neznabošci kao što su bili ranije. Zablude i pokvarenosti preplavili su crkvu. Dakle, ono što se događa već, nažalost, vrlo brzo poslije apostola, evo zapisa, hrišćanstvo je postalo popularno, biti hrišćanin je bilo lepo, ali to je bilo samo ime. A Bog ne želi da ja imam samo ime. Biti hrišćanin je nešto najlepše, ali ako sam hrišćanin, onda budi u pravom smislu te reči. Čaša Vavilona predstavlja u stvari crkvene koncile koji su uspostavljeni mjesto Božjih pravila. Sotona vara ljude po pitanju spasenja. Kako? Spasenje se može dobiti samo na jedan način. A to je kroz jednu ličnost, kroz Isusa Hrista. Međutim, on ima druga rješenja. Ja bih želeo da večeras zapazimo ovaj tekst koji se nalazi zapisan u knjizi Danijela u 4. poglavlju. Naime, ovo su riječi koje izgovara najveći car, prvi car Vavilonski Navuhodonosor, najmoćniji. On je sagradio Vavilon. Vavilon je bio prelep u njegovo vrijeme. Vavilon je imao zidove koji su bili debeli 7 metara. Visoki su bili 15 metara. Nije bilo ni jedne sile koja je mogla da sruši te zidove. Vavilon je imao reku Eufrat koja je prolazila, imali su vodu, a Navuhodonosor je bio zaljubljen u svoju ženu Semiramidu, koja je potekla iz krajeva gdje su brda i on je u čast
iz ljubavi prema svojoj ženi pravi viseće vrtove. Prelepe. Ali oni su imali i bašte i bilo je hrane, tako da niko nije mogao srušiti Vavilon. Na svakoj ploči, cigli, ili da kažemo onom bloku koji je izgrađen, bilo je napisano: nije li to Vavilon veliki što ga ja sazidam? Ja sam napravio Vavilon. Ja sam ga sazidao jakom silom svojom. A tu, u 4. poglavlju, Bog je opomenuo preko Danila Navuhodonosora da će izgubiti carstvo ako se ne ponizi, ako se ne pokaje. I kada je on nastavio i dalje da čini, dok šeta dvorom izgovara ove reči, u tom momentu on je pao, obolio od bolesti koja se zove likantropija, 7 godina ponašao se kao životinja, pasao je travu i bio je izvan carstva. Dok mu se nije vratio, i onda je napisao najlepše poglavlje. 4. poglavlje knjige proroka Danila je poglavlje koje je napisao sam car Navuhodonosor i ističe svoje iskustvo u kome on slavi i hvali Boga. Ali morao je, dakle, doživjeti jedan pad, jer je bio ponosan, silan. Ja sam sazidao Vavilon, ja sam moćan, niko nije kao ja. I onda je pao. A Bog nas poziva da dođemo u podnožje Golgote. Da se ne oslanjamo na sebe, na svoju silu, na svoju mudrost, na svoju snagu, nego na Božju silu. Samo tako možemo dobiti i oproštenje greha, naći mir svojoj duši i spasenje. U Rimljanima poslanici, u 3. poglavlju, u 24. stihu, apostol Pavle piše crkvi u Rimu i kaže ovako: i opravdat ćete se zabadava blagodaću njegovu, otkupom Isusa Hrista. Jedino ovako se možemo otkupiti. Otkupom Isusa Hrista. Njegovom blagodaću. Nema drugog načina i nema drugog rješenja. Ali, Pala crkvi nudi svoju čašu nauke spasenja. Ona stavlja ljudska dela mjesto Hristove milosti. Ti sam možeš to uraditi. Ti budi dobar. Ti možeš zaraditi nebo. Razlika između Hristove nauke i svih palih religija je u tome što jedino Hristova nauka je nauka spasenja, odnosno verom, a sve ostalo je spasenje delima. Ti sa svoje strane treba da učiniš nešto da dobiješ spasenje. A to je temelj koji dolazi iz nazabožačke religije. Hristova krv, kaže otkrivenje, čisti naše grehe, ali Sotona nudi ljudska dela i u tome je bit razlike. Sotona vara ljude po pitanju posredovanja. Govorili smo u četvrtak kada smo zajedno razmišljali o Božjem sudu, onda smo vidjeli ko može da bude posrednik između Boga i ljudi. A Vavilon? U Vavilonu ste mogli doći Bogu jedino preko posrednika koga su pravili u vidu kipova i likova. Drugog načina tamo nije bilo. Ali šta Biblija uči? Hajde da pogledamo tekst 1. Timotiju 2.5, koga smo onaj večer citirali. Jer je jedan Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, a to je čovjek Hristos Isus. Samo je jedan Bog. Nema drugog posrednika. To ne može biti sveštenik, to ne može biti ni Marija, Isusova majka, to ne mogu biti sveci. Niko u svemiru ne može biti drugi posrednik između mene i Boga, osim Isusa Hrista. To je jedina istina i sve drugo laži prevare. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u 20. glavi, mi čitamo drugu zapovest, u 4. i 5. stihu. A ona kaže: ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebo, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Božja zapovest je vrlo jasna. Ali tamo ste mogli doći samo preko posrednika. Znate li ko je ovo? Marija i Isus, je li tako? Ste sigurni? Ovo je Ištar i Tamas. Ali su poškropljeni. Ovaj isti idol, kip, je poškropljen vodom i postao Marija
i Isus. A ovo? Jupiter. Ili Sveti Petar. Da. Danas je on Sveti Petar, ali je bio Jupiter. Ajde da mi još nešto sad nastavim vezano tamo gdje sam stao o Vavilonu. Ištar. Želim nešto reći o njoj. Želim još nešto prije što kažem o njoj. Da vam kažem primjedbu koju sam ja dobio od mojih najrođenijih. A oni meni kažu ovako. Pa dobro, ako si već odlučio da budeš religiozan, da se moliš Bogu i ideš u crkvu, zašto ti ne poštuješ najveće praznike u hrišćanstvu? Ja sam pitao koji su to najveći praznici. A oni mi kažu, to je dva praznika. Božić i Uskrs. Ajde da vas pitam, kad je Isus rođen? Kad je Isus rođen? U pravoslavlju 7. januar. Pravoslavlje 7. januar, katolici 25. decembar. A čitam Bibliju. U Bibliji nisam našao kad je rođen. Sve što sam našao vezano za njegovo rođenje, bilo je da to bilo u vreme rimskog imperatora Augusta Cesara, koji je izdao dekret da se popišu svi stanovnici. Ako jedan imperator želi popis, onda on ipak mora voditi računa kada će to biti. U ono vreme ljudi su putovali pešice. Znači nije bilo mogućnosti da sedneš u auto, u autobus, u voz i da odeš, popišeš se i vratiš se natrag. Ljudi su putovali danima. Danima su putovali da bi stigli do mesta rođenja ili dakle njihova porodica potiče. Dakle, nelogično bi bilo da to bude u zimu. I tamo zima je zima. Bez obzira što je toplije nego kod nas. I drugo, Biblija kaže da su pastiri pasli pod vedrim nebom. Što znači nije bila zima. Ali otkud 25. decembar? Dva najveća praznika u Vavilonu bili su praznik Ištar i praznik Tamus. Nešto što su hrišćani naslijedili. Ajde još prvo, prije što kažem nešto o tome. Jer znate kada je Isus vaskrsnuo? Nedelja, tako je. Znamo datum? Se je ripak, ne gore dole. Ne, tamo ćemo doći, ali se zna datum? Se zna. Ajde da vas podsjetim. Isus je u četvrtak imao večeru, tako sa svojim učenicima. I onda je nagovestio da treba da strada, jer će u subotu biti veliki praznik. Koji? Paska. Jer znate kad je Paska? 14. prvog jevrejskog mjeseca. Isus je umro u petak, 13. Nisana, 13. prvog jevrejskog mjeseca. 14. bio je u grobu. 15. je vaskrsnuo. Ali Uskrs sveta mi nikada nije isti. Nekada je par nedelja razlika. Otkud to? Ako hoćete odgovor, onda ga morate potražiti mnogo pre nego što uopšte Isus došao na ovu zemlju. Morate otići do vavilonskih vremena. Morate otići do Ištara i Tamuz. Ištar je tvrdila da je začela pod jutarnjim zracima Boga sunca Nevroda. Ona je narod povela na obožavanje sunca Nevroda. I tvrdila da je začela pod tim zracima sunca. Dete koje je rodila, dala mu je ime Tamuz. Tamuz u prevodu znači spasitelj, Mesija, otkupitelj, pomazanik. Kome ova imena pripadaju? Pripadaju Hristu. Računajte koliko je to vekova unapred Soton smišljao najveću prevaru. Drugi veliki praznik bio je Tamuz, odnosno Ištar. Kako se određivao praznik Ištar? Gledala se prolesna ravnodnevnica. Dakle, 21. mart je kod nas prolesna ravnodnevnica. Od prolesne ravnodnevnice pratilo se kada će biti pun mjesec. Prva nedelja posle punog mjeseca je bio praznik Ištar.
I danas, ako hoćete, ako vas ne mrzi, uzmite, pa ćete naći praznik Ištar kako se određuje. Kako se određuje Uskrs? Potpuno isto. U stvari to je isto. Prema tome, dva najveća praznika u hrišćanstvu su dve najveće podvale i prevare. 25. decembar ili 7. januar nema ništa zajedničko sa rođenjem Isusa Hrista. A Uskrs još manje. Koga u stvari narod obožava tada? Da li Boga, slavi Boga ili onoga koji je podmetnuo to? Hajde da malo sada pogledamo. Dakle, Ištar i Tamuz se pojavili od vremena Vavilona. U Egiptu zvali su je Izida i Oziris. Ako odete do Skandinavije, Friga i Balda. Ako odete u Rim, Venera i Adonis. Ako odete u Vavilon, Ištar i Tamuz ili u Fenikiju, onda ćete naći Astarota i Val. I to su imena koje ćete moći nalaziti u Bibliji. Astarota i Val, Tamuz i tako dalje. Evo jednog citata iz Istorije crkve, volumen 5, strana 188, on kaže ovako. Paganske ceremonije učvrstile su se u hrišćanskoj crkvi sve dok hrišćanstvo nije zauzelo tako izopačen i ružan oblik da su se izgubile njegove najbolje karakteristike i njegova prvobitna privlačnost je gotovo nestala. Ovo je citat iz ove stare knjige. A Biblija nas upozorava da će ovako nešto doći. Isus je taj posrednik. On je jedini posrednik u nebeskoj svetinji. Ali ovdje na zemlji mi imamo likove, mi imamo idole koji se nalaze u ljudskim svetinjama, a ne Božji. Obožavanje sunca je danas u stvari slavljenje nedelje. Umjesto biblijske subote koju Bog uspostavio i Bog dao. I to su vam dva sistema. I ta dva sistema će biti na kraju odlučujuća. Dva gospodara. Kome ćemo se prikloniti i na koju stranu ćemo stati. Evo da pogledamo nekoliko zapisa Svetoga pisma. Pazite, još u vreme proroka Jezekije, u 8. pogledu, 16. stihu, kada je bila jedna velika, zaista velika kriza unutar Božjeg naroda, zbog čega je Bog i dozvolio da babilonska vojska dođe i razori grad. Ne zbog toga što su bili dobri, nego nasuprot, baš što su bili nevaljali. I pogledajte šta kaže Jezekija narodu svojemu i u zapisu koga čitamo. I gled, na ulasku u crkvu Gospodnju između trema i oltara beše oko 25 ljudi, okrenuti leđima k crkvi Gospodnjoj, licem k istoku i klanjahu se suncu prema istoku. U hram, u crkvu došli, ali se klanjaju suncu, a ne Bogu. Da li se ovo danas događa? Ljudi se danas obreću klanjajući suncu, upravo obožavajući sunce. Najveći praznik u paganstvu bio je Dies Solis Natalis Inviciti, a to znači nepobedivi praznik Boga Sunca Tamuza. Mislim da komentar nije potrebno, tako. Dakle, obožavanje sunca bilo je deo ove neznabožačke tradicije. Hajde da pogledamo dalje šta je u toj čaši koja nam pokazuje sunce. Danilo je rekao nešto što će doći iza toga, 7. glava, 25. stih, gde čitamo. I pomišljat će da promeni vremena i zakon. Vidi silu koja će se pojaviti unutar hrišćanstva. Ona će pomišljati da promeni vremena i zakone. I šta se dogodilo? Druga zapovest je potpuno izbačena, a četvrta je promenjena. Ajde da vas pitam ako malo poznajete istoriju, ali pravu istoriju. Kad je došlo do velikog rascepa unutar hrišćanstva, 1054. godine, velike šizme, između istoka i zapada, šta je bila razlika? Zbog čega je došla podela? S jedne strane, likovi i ikone. A znate za drugi veliki razlog? Subota i nedelja. Istočna crkva je poštovala subotu, dok zapadna crkva nedelja. Ali danas
Danas toga više nema. Božji zakon je pogažen, zaboravljen, zgažen. A druga zapovest, odnosno četvrta zapovest u Božjem zakonu kaže ovako. Sjećaj se dana do odmora da ga svetkuješ. To je Bog svojim prstom napisao. 6 dana radi i svrši sve poslove svoje. A 7. dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednog posla. Dakle, ako prekršim jednu od zapovesti, ja sam prekršio ceo zakon. I kriv sam za sve. Bogu je stvoritelj. Jedino poštovanjem sedmičnog dana mi ga poštujemo kao stvoritelja. Hajde pogledajte jednu izjavu koju je Vatikan dao kada je u pitanju evolucija. Dakle, da li je evolucija ili stvaranje realnije? Evo šta je izgovorio Jovan Pavle II. On kaže: da li je Bog stvorio čovjeka po svome obličju ili je nastao evolucijom kao što je Darwin rekao pre 150 godina? Prema papi Jovanu II. Evolucija je bolje objašnjenje. Evo ga citat, dakle iz ovog izveštaja 4. novembra 1996. Evo sljedećeg citata od Petra, urednika katoličke enciklopedije. On kaže ovako: ne treba Bibliju da tumačimo doslovno. Otkrivenje 14.6 nam kaže: i vidjeh drugog anđela, gdje leti posred neba, imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, svakom plemenu i jeziku i kolenu i narodu. A kako kaže prva vest? Bojte se Boga, odajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome koji je stvorio nebo, zemlju, more i izvore vode. Prva vest nas poziva da se poklonimo. Kako da mu se poklonimo? Jedino četvrta zapovest govori da je Bog stvorio nebo, zemlju, more i izvore vode. Poštovanjem četvrte zapovesti mi u stvari poštujemo samoga Boga stvoritelja. Bog koji nam je dao ove zapovesti koje su bile zaboravljene, evo vest koja nas poziva da se vratimo i da obnovimo ono što smo nekada izgubili. A Jezekilja u 20. poglavlju 20. stihu je rekao: i subote moje svetkujte, da su znak između mene i vas, da znate da sam ja Gospod Bog vaš. Postoji znak između Boga i njegovog naroda. To je znak o vremenu, da ga niko ne može uništiti i da ga niko ne može promijeniti. Možete vi pisati šta hoćete, objaviti šta hoćete, ali ovo stoji. I ona je uvijek bila znak između Boga i njegovog naroda. Razlika je između pagana, laži i istine je ovdje. Hajdemo dalje. Otkrivenje 17. glava 5. stih kaže ovako: i na čelu njezino napisano: tajni, Vavilon, veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskim. I pogledajte citat katoličkog pisca oca O'Briana koji je napisao u knjizi Vera miliona, strana 421-422 sljedeće. Međutim, pošto je subota, a ne nedelja navedena u Bibliji, zar nije čudno da su nekatolici koji tvrde da svoju veru crpe direktno iz Biblije, a ne iz crkve, poštuju nedelju, a ne subotu? Da, naravno, to je nedoslednost. Ta promjena je napravljena 15 vekova pre nego što se protestantizam pojavio. Ovo svetkovanje tako podsjeća na majku crkvu od koje su se nekatoličke sekte odcepile. On jasno kaže u čemu je razlika. Hristos je naš odmor, a ovom imamo pagansku nedelju. Bog nudi Bibliju, istinu, a đavo nudi čašu laži, prevara i zabluda. Jezekilja u svojoj knjizi u 8. poglavlju 14. stihu kaže ovo, pogledajte: odvede me na vrata doma Gospodnjega koja su sa severa, i gle, žene seđahu i plakahu za kim? U crkvi Gospodnjoj, tu u narodu Božjem, plaću za Tamuzom.
Pa ko je taj Tamus? Kako je đavo uspeo i tu, među Božji narod u Izraelju, da ih okrene? I bilo oni koji su plakali za Tamuzom. Paganska nauka o besmrtnosti duše uvukla se na sporedna vrata u crkvu u ranim vekovima i one sadrže također te čaše. Šta se događa kada čovjek umre? Šta se događa s njim? Babilonjani su verovali da duše mrtvih znaju više od živih. Postala je jedna grupa koja su se zvali Gatari, nalazili su se na dvoru. Oni su bili deo glave ili mozga Babilona, savjetnici cara Navuhodonosora, pa i drugih careva babilonskih. I kada bi nešto bilo potrebno caru, oni su tvrdili da imaju moć. Oni mogu da komuniciraju sa dušama mrtvih i onda da kažu caru šta će biti. Dakle, spiritizam nije nešto što je počelo juče, nego njegovi početci su u Babilonu. Prvi početci spiritizma dosežu od prvih dana Babilona. Šta se događa na spiritističkim seansama? Oni se tada udruže u krugu, povežu se rukama, prizivaju duhove koji dolaze i oni s njima komuniciraju. Dogodilo se to u jednoj porodici, jedna majka imala je sina jedinca i taj njen sin jedinac dobio poziv da ide u rat. Majka je bila jako žalostna. Ona je imala samo njega i plašila se da je sine pogine. Strepela je nad njim. Majka je bila vrlo religiozna. Molila se Bogu, a sin je obećao da će joj pisati redovno. I zaista pisma su dolazila često. Ali onda u jednom momentu pisma su prestala da dolaze. Majka je bila zabrinuta, plašila se onog najgoreg. Onda jednog dana dve žene su došle na njena vrata, pokucale su i onda su kazale: Gospođo, tvoj sin želi da razgovara sa tobom. On dolazi na naše sastanke svakoga utorka i želi da tebe vidi. A majka je stala, kad je to čula, rekla: želi da razgovara sa vama, i zalupila glavu. Sljedeće sedmice oni su došli ponovno. Njih dve jedna su kazali: Gospođo, vaš sin insistira, on želi da razgovara sa vama. Kakva ste vi majka koja ne želi da vidi i da čuje svog sina? Majka ponovo nije bila spremna, ali oni su sljedeće sedmice ponovo došli. Želja da čuje, da vidi sina bila jaka i ona je odlučila samo jedanput, samo jednom će otići da vidi to. Da li je to istina? Iako je znala šta Biblija uči. Došla je na njihov sastanak i onda kada su bili tu u polumračnoj prostoriji, oni su prizivali njenog sina da dođe. I onda šta se dogodilo? U jednom momentu majka je videla siluetu svoga sina, a onda je čula glas. Nije bilo dileme. Bio je to glas njenog sina. I onda je pitala: sine, šta se s tobom dogodilo? A sin je rekao kako je stradao, poginuo je za vreme jednog okrušaja. Ali majko, nemoj da brineš. Ti znaš, mama, da sam ja bio pobožan i ja se danas nalazim na nebu. Ja sam danas kod Isusa, meni je prelepo ovdje. Mama, nemaš razloga da brineš. I onda je majka te večeri razgovarala i onda su se dogovorili sljedeći sastanak, sljedeći utorka. I od utorka do utorka majka je odlazila da razgovara sa svojim sinom. A onda jedne nedelje ujutru neko je zakucao na njena vrata. Kad je ona otvorila, na vratima je stajao njen sin. Ona je bila zapanjena, iznenađena i rekla: sine, otkud ti ovdje? Pa zar se nismo dogovorili u utorak da se sretnemo? A sin je stajao i kaže: mama, o kakvom utorku ti govoriš? Ali sine, pa ja sam s tobom razgovarao svakog utorka. Sin gledao mamu: mama, ja ne znam o čemu ti pričaš. I onda je rekao kako je bio teško ranjen, kako su se borili za njegov život. Dugo nije mogao ništa da je napiše, da je se javi. Bio je jako daleko i nije bilo nikakve mogućnosti da on pošalje bilo kakvu poruku. A kaže: mama, ja sam se oporavio, ja sam živ, ja sam došao. To sam ja, pipni me. I onda je majka shvatila nešto. Ako to nije bio njen sin, pitam vas, ko je bio? Pa đavo i Sotona. On
može. On može da imitira glas bilo koga. On je u stanju da napravi takva čuda da nas prevari ko šale. Hajde još nešto uzrenjem što sam ja doživio, da ne pričam nešto što sam pročitao. Za vreme jednog predavanja, jedan od mojih prijatelja je došao, nije on tako često dolazi, ali znao je s vremena na vreme da dođe. Bio je inače trener u jednom sportskom klubu karatea. I kada se završilo predavanje, on kaže, molim te, treba je minut, treba jedan tvoj savjet, nešto mi se strašno dogodilo u porodici. I on mi kaže ovako, njegov rođeni brat je izgubio sina koji je stradao. I neko mu je rekao, idi u Sremčicu, na tu i tu adresu, tamo se nalazi čovjek koji će ti moći reći zašto je tvoj sin stradao i ko je kriv za smrt tvog sina. I on odlučuje da ode u Sremčicu. Odlazi tu na adresu i on kaže, kad je ušao unutra i otvorio vrata, čovjek je bio leđima okrenut, dakle nije ga vidio i rekao je, uđi po imenu, ga je pozvao. On je bio iznenađen, otkud on zna moje ime. I kaže, ja sam ušao unutra i čutao. Čovjek se okrenuo i onda rekao, došao si da me pitaš ko je kriv za smrt tvog sina, tako? Oni mogu reći samo da. A on mu kaže, tvoj rođak, taj i taj, je bacio čini i on je kriv što je tvoj sin stradao. I on se vraća iz Sremčice kod Beograda sa jednim ciljem, a to je da se osveti svom rođaku. Dolazi pun gnjeva kući, u tom vreme nailazi njegov taj rođeni brat koji mu rekao, nemoj to da činiš, molim te, ajde sačekaj, želim jednog čovjeka nešto da pitam vezano za to. I on dolazi kod mene, ispričao mi je ovo što sam ja vama ispričao. Šta sam ja mogao reći? Ko stoji za toga? Ma đavo i Sotona. Rekao se, nemoj dozvoliti da tvoj brat napravi jedno tako veliko zlo. Spreči ga. To nije od Boga. Đavo zna, on ga je naveo, on sve zna. On nas navede i na zlo i tako dalje. Prema tome, sve to njegovo maslo. Šta kaže Biblija? Hajde da pogledamo. Knjiga Propovednika, 9. glava, 5. stih. Kaže ovako, jer živi znaju da će umreti. Znate da ćete umreti? Znamo. A mrtvi, šta oni znaju? Ništa. Mrtvi ne znaju ništa. Niti njima plate, jer im se spomen zaboravio. Ko zna mrtve pre 100, 200, 500, 1000 ili više godina? Zaboravio se. Mrtvi ne znaju ništa. Ne postoji život posle smrti. To je Sotona izmislio još u Vavilonsko vreme. A onda tu je bio Egipat, pa Grčka. Čak u vreme Isusa Hrista, grčka mitologija je bila vrlo prisutna u jevrejskom narodu. Bilo je mnogo od njih koji su verovali kada čovjek umre, onda duša je još uvijek tu oko kuće. A grčka filozofija je govorila ovako. Ako čovjek umre, duša 3 dana je tu, kruži oko kuće. Ste čuli za to? Za to verovanje? Ili niste? 3 dana. Posle 3 dana je gotovo. A da vas samo podsjetim na jedan trenutak. Isus je imao na ovoj zemlji jednog jako dobrog prijatelja kojeg je volio. To je bio Lazar. I Lazar je bio teško bolestan, ali Isus nije prosto reagovao. I onda jednog dana Isus kaže svojim učenicima, Lazar, naš prijatelj, je zaspao, nego ide da ga probudi. A učenici kažu, pa Gospod, ako je zaspao, što ćeš ga ići buditi? A on im kaže za smrt njegovu. I on dolazi tu, kod njegove sestre, Marte, a Marta, kao da je krivo, pa kaže da si ti, Gospode, bio ovde, ne bi moj brat umro. Prebacujemo na indirektni način. A Isus kaže, brat će tvoj ustati. A ona kaže, ma znam da će ustati u vaskrsenju, u posljednji dan. Znam ja to. A Isus kaže, Marta, ja sam vaskrsenje i život. I nijedan koji umire, a veruje mene, neće umreti zauvek. Veruješ li ovo? I ona mu kaže da. I on kaže, pokažite mi gde ste ga metnuli. I onda idu iz sela Vitanije prema grobu. I došli su do pećine. Kada su došli, kaže Marta, Isuse, on već smrdi, 4 dana su. 4 dana, naglašava. Kao da mu je htjela reći da si bar došao jedan dan ranije.
Još bi nešto bilo. Ali sad su 4 dana. Dakle, nema više ništa. On se raspada, on smrdi. A Isus kaže, klonite kamen. I onda kaže, Lazare, iziđi napolje. A i njemu to teško, kao da nekoga probudi, ajde ustani. Lazar iziđi napolje, Lazar je izašao. On je vaskrsenje i život. Na njegovu reč, mrtvi ustaju. To nije za njega nešto teško. Najveće čudo kada mi grešni ovakvi kakvi smo promenimo svoj život. To je čudo. Mrtvi ništa ne znaju, nema ih plate, spomen im se zaboravio. A Hristos ima, kaže u Otkrivenju, ključeve, rešenje od groba i smrti. Besmrtnost duše je nauka koja dolazi iz Vavilona. Nije biblijska nauka. Biblija 1600 puta spominje izraz duša, ali nijednom ne spominje da je ona besmrtna. 50 puta kaže duša spava. Spava. Nas ovdje ima 100 duša. Šta mi mislimo kad kažemo duša? Živog čovjeka. Zato posljednja poruka anđela ponavlja drugu vest i kaže ovako, Otkrivenje 18.4. I ču drugi glas neba koji govori, izađite iz nje, iz Vavilona, narode moj, da se ne pomešate u grehe njezine i da vam ne naude zla njezina. Bog ponavlja tu vest, izađite iz nje, narode moj, da vam ne naude zla njezina. 7 posljednjih zala izliče se na one koji se nisu pokajali, koji su pili iz čaše vina Vavilona, a Bog moli, Bog preklinje svoj narod koga voli, sve one koji su iskreni. Izađite iz tih laži i zabluda i živite po istini koju je on otkrio. I dozvolite za sami kraj, vraćam se ponovo u Vavilon, onaj stari Vavilon, kada je na presto bio Baltazar, poslednji car vavilonski. Kada kažem Baltazar da je bio car, u stvari on je bio suvladar, pravi vladar je bio njegov otac koji se zvao Namonik, ali on nije mnogo mario za vlast, on je više volio da se bavi nekom prirodnom naukom, ali njegov sin je uživao u vlasti. I napravio je veliku gozbu. Kažu istoričari, velika gozba u vreme Vavilona trajala je nedeljama, pa čak i mesecima. Koliko je ova gozba trajala? Čitajte. Mesecima sigurno. I vrhunac svega bio je kada je on odlučio da donesu sudove iz doma Jerusalimskog koji su služili za svete obrede i onda su dali da se pije iz njih vino. I pili su vino. I onda u jednom trenutku jedna ruka na zidu je napisala mene, mene teke luparci. U tom momentu taj moćni car je tako drhtao da su kolena udarala jedno drugo. Pojas mu se raspasao. Bio je sav preplašen i onda je zvao vračare, gatare, zvezdare i kaldeje da mu kažu šta je napisano, ali bili su nemoćni. Njegova majka, carica, nije bila tu, zato što smatruju teolozi da je zajedno sa Navuhodonosorom prihvatila pravoga Boga i nije želela da učestvuje u ovim orgijama. I ona je došla i onda je rekla, ima u carstvu tvojemu čovjek koji ti to može pretumačiti. Ma znao je on to. Znao je on Danila. Danilo je bio najveći čovjek u Vavilonu. Ali kada je on došao na presto, on nije želeo sa Danilom da ima. Sada kad ga je pozvao, on kaže, ako mi ovo protumačiš, bit ćeš treći čovjek u carstvu, daću ti to. Danilo kaže, to tebi neka bude, meni to ne treba, a ja ću ti reći šta znači. Stavljen si na merilima i našao si se lak. I ono što mu on kaže, jeste ovdje u 22. stihu. A ti, Baltazare, sine njegov, misleći sada na Navuhodonosora, nisi ponizio srca svojega, premda si znao sve ovo, sve što je Bog nebeski uradio ovdje na dvoru, sve ti je bilo poznato, sve si znao. Ali ti si se podigao protiv Boga, ti si sve to zabacio i zato je došao čas tvoje propasti. I te noći, taj moćni Vavilon koje niko nije mogao srušiti, koji je izgledao nepobediv. Znate što se dogodilo? Persijski car Kir je kopao jedno veštačko jezero i novi tok, da skrene tok reke Eufrata. Ali ovi su se smijali, ne mogu oni ništa. Te noći nisu spustili gvozdene rešetke u korito reke Eufrata,
Bili su pijani, a vojska Medopersijska je ušla po suvom jer je skrenula tok reke Eufrat i tu noć svi su stradali. Bila je to njihova poslednja noć. Znao si, ali nisi ponizio srce svojega. Dakle, poruka svim generacijama jeste: znati, a ne činiti je temelj vavilonske propasti. Znati, a ne činiti je temelj i moje propasti. Znati, a ne činiti bit će temelj propasti hrišćanstva. Ali neznanje nikoga neće opravdati. Jer imamo Bibliju i nećemo se opravdati. A večeras Isus poziva svakoga od nas da odbacimo laži prevare i da prihvatimo istinu. I dozvolite za kraj. Pretpostavljam došli ste kod mene u goste. I ja želim da vas počastim i kažem kako imam sveži sok od jagoda koga sam upravo ubrao danas. Prelepe, najbolje. I želim da vas počastim. I kažem ovako. Ja sam u ovaj sok od jagoda stavio samo nekoliko kapi cijanida. Tako, radi ukusa. Izvolite. Šta ćete mi kazati? Ne, hvala. Ja bih to rekao. Par kapi tog jakoga otrova su dovoljno jaki da je sve otrovno. Ja neću reći, pa znaš šta, par kapi nema veze. Par kapi znači sve je otrovno. Malo laži pomešano sa istinom znači sve je laž. Malo otrova u religiji znači da je sve otrovno. Vi imate ili istinu ili laž. Nema tu kompromisa. Tu nema nešto između. Ili je Hristos, ili je Sotona. Ili je istina, ili je laž. Nemate specijalno. A Bog nas poziva da ne pijemo čašu dobrog soka sa malo cijanida, nego da to odbacimo i živećete. Bog želi da imamo čistu istinu. Jedina čista istina je ovdje zapisana. To je put, istina i život koji se nalazi u Isusu Hristu. Je teško ovo? Možda ste večeras čuli mnogo toga. Ja vas pozivam, proverite sve što sam rekao. Izazov. Ako postoji samo nešto što nije tačno, ja sam spreman svima da se izvinim. Mene je ovo zanimalo. Ja želim da živim onako kako je istina. Jer to me čini jednim srećem. Želim da se Bogu zahvalim što imam ovo blago. Najveće blago. Najveće blago. Još jednu priču za kraj. Spurgeon je bio veliki propovednik. Jednog dana Spurgeon, kad je došao u jedan grad gdje je držao svoje predavanja, a Spurgeon ne samo što je bio veliki propovednik, on je bio jako veliki hrišćanin, bio je veliki čovjek. Kada bi čuo da je neko siromašan, bolestan, gladan, on ne bi bio ravnodušan. I tako je on saznao kako je jedna hrišćanka jako siromašna, teško živi i on je odlučio da je posjeti. Kupio je nešto voća, hrane, došao je kod nje i ona je seo i razgovarala. Ona je živjela zaista u jednom jako skromnom domu. Ali za vreme razgovora ova žena je rekla Spurgeonu sljedeće. Znate, nekada sam radila kod jednog bogatog čovjeka, bila sam služavka njemu, njegovoj deci i sve je bilo lepo i dobro dok on nije umrao. Ali, posle toga, ja sam ostala sama, nisam više imala sredstava za život i jako mi teško. Jedina uspomena koju imam na tog bogatog, dobrog čovjeka je ovo pismo koje mi je on dao. Spurgeon se podigao i prišao, bilo jedno pismo stavljeno u ram, zaramljeno kao slika. Malo je gledao u to i on je pitao da bi mogao da to dobije na par dana. Želeo bi nešto da proveri. Ona kaže, pa naravno. Spurgeon je otišao kod najpoznatijeg advokata u tom gradu i pitao je, molim vas, proverite da li je to testament od toga i toga. Advokat kad je uzeo pogledao i pitao je, otkuda mu ovo? Pa ja godinama tražim taj testament. Ja znam da je taj čovjek ostavio testament, ali ne znam gdje je. A u tom testamentu
Taj bogati gospodin je sve svoje imanje i bogatstvo ostavio ovoj hrišćanki koja je služila ceo život. Bila je najbogatija žena u gradu, ali to nije znala. I živjela najsiromašniji bed. Imala je testament na zidu, ali nije znala šta piše u njegu. Dragi moji, testament u našim rukama. Pogledajte šta piše u njemu. Nećete se pokajati. Hajde se zahvalim Bogu za sve.